وەک مگو ئەوێن وەک کوڕۆکەچێن من ئەو نفشێ نوێ و تەنێ حکومەتە هەرێما کوردستانê dîtiye nifşekê nû ye ev 2 sala 3 sala ketine zanîngeha jî wana tenê bi Kurdî xwindiye bi Erebî nizanin bi İngilîzî nikarin pirtûka bixwînin yanî kitêba bixwînin yanî ew wîneyek û xelkî di mejiyê xwe de heye kurmancî nayê xwîndin jî divan çend salên bên de bi rengekî gelek berçav wê bê guhartin ji ber çi ji ber ku ew nifşên nû êdî kitêbên ku bi kurmancî hene têrawan nakin ji ber ku di sûkê de di piyasê de nîne û xizmet nahatiye kirin û zanîna zimanên biyanî jî li cem wa kêmtir e yanî ew nikarin êdî wek berê wek nifşê min û nifşê bavên xwe yanî bi Erebî an em bêjin bi İngilîzî kitêba bixwînin wîngî neçar dimînin ku kurmanciyê bixwînin lê ku tu wî çaxî dest bavê jî kitêb çapkirinê yanî tu di paş demayî divê ji niha pê ve te xwe amade kiriba yanî ew amadekarî divê hebin ji bo ku em bikarîn ji bo 4-5 salên bên xizmeta wê nifşê bikin ku tenê çavê wan li kitêbên kurmancî dibe. Mesela gekim em bê nifşên nû yê başûr yani çi qas mesela haya wa ji Kurdên em bêj edebiyata Bakur heye gelek kêm ji ber ku di sîstemê de xwîndina bi elfabeya latînî nîne û gelek kesên ku dixwînin jî dibe wek min bin yanî ewan elaqeyeka wan bi xwe hebûye ku wê edebiyata ku li Bakur heye bişûbînin erê şopandina edebiyata Bakur bi elaqeteka şexsî çê dibe lê bi awayekî ku di sîstemê perwerdeya Herêma Kurdistanê de xelek li ser elfabeya latînî bê perwerde kirin an em bêjin weşanxaneyek heve ku wan berhemên ku li Bakur tên çapkirinê dîsa li başûr çap bike an wana belav bike hema ew ê li Bakur jî çap bibin tenê wek belavkirin belav bike ew tiştê wiha jî nîne yanî lewma ez dibêm bi rengekê giştî ez behsa çend rewşenbîra an romanivîsa an nizanim zimanzana nakim lê di astê milletî de di asta neteweyê de yanî ez bawer kim xelkê me başûr gelek haywana ji edebiyata ku li Bakur heye nîne çi yek û ser bi zaravayê soran nîne çi yek û zaravayê wan bixwe kurmanciyê jî mesela gekim em bê ji Bakur mesela wek Ziya Avcı Alîşîr yani wek ji xwe re xistî weke peywîrekî wî xwe jî mesela me pirسî got yani dît got ji bo ku soranî edebiyateke wê yani mayînde heye yani ew qutbûn çê newê wek ne wek kurmanciya ji bo vê jî got ji xwe re xiste weke tawîrekê xwe peywîrekê nêzîkî 25 berhema ji soranî wergerî kurmancî kirin yani mesela ji aliyê soran kesekî wisa heye mesela got ji kurmancî wergerî soranî bike yani xebat newlo kêmanî hayê mijênîne tişt hene yek û em bêjin hejarê Mukriyanî karek kir yek ji wana wergera Memûzîn Ehmedî Xanî bî bo ser zaravayê Mukriyanî an soranî wî ew kar kir û şerhek an şiroveyeka dîwana Cizîrî jî bû bi soranî wexta xwe ew jî li Tehranê çap kir yanî kar hebin jî karên wiha ne yanî nekarin ku bibin wek bernameyek bê şopandin yanî ku hebe jî çend heb kesa kiriye ne zêdetir ji wê yanî bi qasî ku hayê min jî heye peki mesela gur fikra yani tek lezgin ev pirskirêka yani alfabê wê çawa were hal kirin yani mesela em bê Bakurî nikarin bi tîpên Erebî bixwînin û başûrî bikaribin jî yanî nayê xwendin yani ev ê çawa werê çareserkirin hal kir çaresereka wê bi dîtina min ew e ku bi kêmanî em ji rewşenbîrên xwe ve rewşenhezrên xwe ve dest pê bikin ji nivîskarên xwe ve ji romannivîsên xwe ve ez mixabin dibînim ku gelek cara ronakbîrên me yên Bakur jî tişt hene yanî ronakbîrên me hene piraniya wan ez nabêjim hemî piraniya wan ne tenê tiştên ku bi elfabeya Erebî hatine çapkirin naxwînin hema elfabeya Erebî nizanin yanî em dev ji xelkê berdin yani hema rewşenbîrê me jî wiha ye ew çawa çêbûne ew divê ku çawa
یکی وک من از بیجم وقتا کو از دبیم از نویسکارم از روناکبیرم يعني دوی خباتك من يا كساني هبه از واس نورا بشكينم يعني كو من نشكان دبه او سنور از نكارم هيفي بكم كو خلق بي بشكينه يعني از ويش اخيد كارم لبندي بمينم ان هيفي بكم ببيجم دوی خلق واس نورا بشكينه كو مبخوا بريش كان دبه يعني از وكي بيشنگ از وكي روشنبير از وكي روناكبير از وكي نويسكار دوی از دست بكم جخوا دست بكم يعني برديتنا من نكاره كي قال لك زحمه اجبر كنت هيني زمانه كي دينابي تو تاني چند سيمبولك 27 تيبك كنت وانا هين دبي دي زمانته يعني كي مثلا بلكي وبهيس دمكي التركي يعني سياسه دارك دركت كو انا زمان كردي نزمان الشارستانيه برونا بسوي مثلا داس نقاش داس بكم انا وكسك وهفقاس حفظه برتغال صار كردي بتشاود علم زانسي دكاري ورب كارانين يعني مثلا او نقاش وشاو مثلا ديتن وشاو او نزانياويه يعني نزاني تجبركو زمان پاشکتی نینه وقت زمان وقت سیستم لی بکن مگوف کلتور کارن پاشکتی بن یعنی نه پاشکتی به معنای که ام بیجن ام بحثا باشو خرابیه بکن لی وقت مگو وقتا تو تکنولوژیا الجمتنه به کلتور و زمان گریدای و تکنولوژیا جیل جمتنه به بوی رنگی اره هکر تو وقت بحث زمان بکی از گله جرا به حنک دی بیجن برسوایی وقت ویدیدم دبیم زمان ترکی زمان دکوکا خدا زمان عشیرن کوچرن سر پشتا هسپا بویه يعني نهاجي تول بيفن فوكابولورا ناوندي يا تركيا بنري بقاسي فوكابولورا ناوندي يا كرمانجي زنگين نينه يعني او زنگينيا كرمانجي جوي زدتره ليه تركي اف بكيماني از بحث عثمانيه هرناكم بكيماني زمان كوماري هتانها دوا سالا 20 ور هتانها 22 ور هتانها يعني ام ببینی که دولت بوی زمانی هاتی آوا کرن و همی دزگهن و دولته بوی زمانی دمشن یه طبعی شیانن کش بوی زمانی پیدا بونه زیادتر شیانن کش بو کرمانجی پیدا بونه لی او شیانت کرمانجی ام وقت بیشن شیانن پتانسیلن یعنی که دولت کردی چه ببه آن که دولت کردی چه نبجی اتونومیک جبو کردا چه ببه فدرالیزمک جبو کردا چه ببه زمان کردی او زاخ او پتانسیل تدا هيا كو بي استا زمان تركي اگر نبلنتر بجي شوي يعني براستي از بديم افنا از وك بسبوركي واري زمان في اخفنيت كم نوك كسك سياسي كو از بم از چدبن يعني قب خازيه كي بكم انا زيتني برسوا سياست مدار كي تركا بدم نه از بم كو او شيان ودرفتن كجبو تركيا چه بونه جبو کرمانجی چه ببن زمان کرمانجی دبه کو ج ترکیه جی دولمنتر بج بر کو مگو او وکابولورا ناوندی یا کرمانجی زنگینتر اج وکابولورا ناوندی ترکیه یا بری وک زمان عشیرتن کوچر ین سر پشتا حسبا و زمان کردی بری وک زمان مدنیتک خواجهی گل جهه خوا سکنی بویه او دکاره زنگینی خوا زیادتر بخه بالروجه يعني هيك مثلا علمي يعني افز مثلا برهمن واه يسر علمي زانستي ام بيجن يعني براني وانا كسر يعني ام بتندرستينا يعني سر قشتي يكو او حفظ كتابكم بقاله واكر هميل سر بزشكينا يعني اري او يعني بزشكي عن طب بكردي هاتيه الف كرم هناك جوانا ورجر انك مقول كتابن کو چافکانین باور پیکری یعنی ناونتوین جبو پزشکی هنگ وانا جی آماده کردن وان جمم خوابویه یعنی مثلا وقت مگو سالا نای بیرام سالا 2004 بو 5 بو کنگی بو وقتا کو الوی هرمامه انفلونزا نمازل ترکیه آلی سرحده و او پیدا بو انفلونزا بالنده یا مرخان يعني چه بين باسيفا ان فلو افيان فلو الباكور و چه دغوته بتركي چه بيجن يعني او
انفلونزایا مریشکان هم بیشن پیدا بود ایشا مریشکا ایشا مریشکا وقتا پیدا بود سال 2004 بود 2005 بود چنده بود طبعا او مترسی السر باشور جی هبو وک وزارت ساخلمیه مخو آماده ذکر کو اگر لباشور جی انفلونزا مریشکا پیدا بود هم چا خو آماده بکن یک جب پینگا و من جبو آماده کاریه و ویچ خیلی وزارت او بو مجی کتابک آماده کر کتابو کک نوترین زانیارین سر انفرماسیون سر و انفلونزا مریشکان جبو دکتران من آماده کر يعني جگلک جدران جدران WHO يعني رئیس ساخلمی جهانی جدران مثلا وکم بیشن وزارت ساخلمی آمریکایی و چافکانین دی وک کوارا نیو انگلند جورنال اف مدیسن و هنا کنوا من برهوک کچکر و او برهوک گشی بو کردی بو جبو دکتران کو جبو انفلونزا مریشکان سر وقت ببن يعني جبر کو تشتكي نوبو دوا سالا ده پیدا ببو و دبو کو گلک دکتران تشتي زيدل سر ندزاني يعني هنده کار هبون بوی رنگی يعني لی پرانی وقت مگو کار من زانستی دواره پزشکی و طبی دابون دودکاری وانا دربازی واره فیزیک و کیمیایی جی بکی دودکاری وانا دربازی کار بیولوژی يعني جین زانستی جی بکی خواجرباندنا دیوی وارده هیه مثلا يعني وجود زاننجه باشور ده يعني قال لك هست خوازن مثلا علم بانجليزي يعني بزمان قوي مثلا اگر گفت به انگلیسی و مثلا به جاری زانستی و پیشیل سورانی بگذره يعني جوخاتان ها بویه يعني زمان ام بیژن کردی چه سورانی به چه کرمانجی لباشور تن زمان ام بیژن پرانی دی بیژم زمان پرورده حتی بری زانینگه هیه و زمان روزنامه‌گریه حتی تخوبه کی حتی سنوره کی زمان ریوبرنه لی مثلا جبونمونه حتی البرلمان کردستان جاره پیشین وقتا قانون تن نویسین قانون نو البرلمان تن نویسین جاره پیشین به زمان عربی تن نویسین دور تن ورگراندن بسر زمان کردی اره يعني حتى تكارم بيجم دوار دولت اجدا تند آلية ريبرنه دا زمان كردي بويا زمان يعني بويا زمان فرمي د پرورده داجي تنه حتى بري زانينگه ل زانينگه بخوا ادي تنه بو هنك بشنوي وك زمان كردي وك ام بيجن ممكن ديروكي يعني تاريخي اوانا زمان كرديه ل دوار دبشندي دا مثلا بيجن كوليجا اندازياريه عن كوليجا طبي بزشكيه كوليجا زانستان وك فيزيك وكيمياء وانا همي ان زمان انجليزيه هناك كوليجن دي هنا وكوليجا ياساي قانونه وسياسته اوانا جديسه زمانوا براني عربيه عربيه بل يمكن مثلا ها يعني كرمانجي كودي دي تيب كارانين يعني مثلا علي الدهو كي زافو عمديه كرمانجي او درا كان بيجن ولايات الدهو كي زمان خوندنا دبستانيه حتى بولا نهي خوندن لولايات الدهو كي بكرمانجيه هر چند او كرمانجي نه كرمانجيه كي تيرام بك يعني دلي من قالك بخازه قالك جارات بيني وك سورمانجيه يعني بحناك دبيجن سورمانجي يعني نا سورانجيه ما يعني او وقت تركمانجيه او نا سورانيه نا كرمانجيه بيجا او شاشي جديد هنا شاشين راسي شاشي تده هنا هم دواري رينويسي ده هم دواري ريزمان وسنتاكس ده هم دواري يعني بيفسازيه ده قالك شاشي تده هنا لديسا دبو خازي بيجي حتى صنفان هي حتى بولان هي بكرمانجيه بلان وهي كو حتى هر 12 سال دبستان دقدن يعني ببا كرمانجي هرچند لوزاره پرورده کسین کو دجی و بریارینه هنه و خواستن جی های مجهه لنزیک و هنه کسا دخواست که همه او پروسس بیر راوستاندن یعنی همی ببا سورانی ام بختوار بونه که حتی اوان پلانا سر نگرد یعنی بسر نکتن و کرمانجی ده پرورده دا مایه
لزانینگه دیسا روش هر وقت روش هبلی رو سلیمانیه یعنی زانینگه هندو که جی الپرانی هشتا اون یعنی اگر روش وان نخراب تر از باور کم باشتر نینه بكردية يعني كرمانجي يعني نه ديسا بإنجليزي وبعربية برانية خواندنا زانینگه ها لكن من هم مثلا شو خباتي وا يعني نيفيسكاري خباتي واري انا مثلا اقول قال لك يخسر كونسنتريك كيديا خين جي كاري كو از جارنا جبو كونفرنسا دكيم جبو سيمينار انا طيبه ان دمال بارادا ان دكوفارا دا بنويسم كاري كو از بيف مجولم اف 3 سال هي از سر بروجي كي دخبتم بروجي كو كيم زيادة خازم برسوا دوی پروژه داد خازم برسوا احمد خانی بودم که چما کردیم؟ پرو احمد خانی دبیجه کو از ما مد حکمت خدا دا کرمانج دولت دنیا دا آیا به چه وجه ما محروم بالجمله جبو چه بونه محکوم یعنی از خازم بیا برسوا بدم براستی چما کرد ما محکوم انا افشكو هتا مثلا بیراوا دبی یک جوان هر خما منا جدما زاروتیه به که چما کرد پاشکتی نوک مگو او خو کم دیتن و فلان دبه کتبه سری من او مسئله لی وک از بیجم برانگی که جدی کنگی من دست بکر یک حواله که من امریکی هیه پروفسوره که زانینگه سان فرانسیسکویه بری چند ساله که به دیاری کتابه شبو من شبو داری آنی یا نویسکاره که امریکی ناوی جیر دایاموند ناوی کتاباوی جی تفنگ ام بیجن چک میکروب و پولا هسنه یعنی ناوی کتاباوی دو کتاب داد دست پیکوی داد بحثاوی که دبیجه کو ابخا جیر دایاموند بسپوره که زانست بیولوژیه بیولوژیا ام بیجن وراره ایولوشنیست لنیوگینی لسر مرخان بالنده نیوگینی دخبتی دوی داره عشیر نیوگینی اوین خواجهی ناز دکه يا امريكا یه نیوگینیه يا نيوزيلندا يعني یه نیوزیلندا یاری واد داره وجا لوی داره دبی جاره که ما بهفدورا خبر داده منو سروک عشیرته که و عشیرین خواجهی ویج من پرسیگو چوابو که هون اوروپی هاتن و ام استعمار کرن و ام کولونیزه کرن چما ام نهاتن و کولونیزه بکن وجا دبی من نزانی برسوایی بدمی چاخی نزام برسوک دا لی من بخواجی نزانی من چه بود لی اف 30 سالن از دخبتم که برسوایی بدم و اف کتابا من برهمه وی خباتا 30 سال یکو از برسوایی سروک عشیرتی بدم یعنی وجا دبی جا کچوا هنگ ملت پیش کتن هنگ ملت پاش دمان او کتاب که مخوند براستی گله که تأثیر لمن که باندوره و گله بول سر من وجا او بو صدم که از جی بخوازم چاوا کوی برسوا سروک عشیرت نیوزیلندی دا یا نیوگینی مجی خواست که از برسوا احمد خانی بدم که چما پاش دمانه براستی ام چما محروم مانه ام محکوم مانه افکاره که از 3 سال سر دخبتم از نگله که بلازم که بقده برکو از خازم کاری که و هوا کو تیرامه بکه برکو پیک چی دبکو عمری مشی نه با وقت جیر دامو 30 سال لسر بخبتم لیدیسا از نگله کی بلازم قضیه عمری و دریش که ان شاء الله لبلی حتی هم مش مثلا كانت چی اوی یعنی براستی از نکارم جاری گله بچم ناف تفاصیل برکو کتاب هش دست پیکی ده نه هما لیکولونی مجی دست پیکی ده نه پروژه لی از باور که میچته که باش لیچی ببه کاری که دیگه میکنه از نسر دخبتم اوجی وقت خون که رزمانه که کرمانجی از سر کار دکم یعنی او کارجی دبکو ساله که زیاده تر 2 ساله جی وقتی من ببه لی دیسا اوجی کاری که منه که از براسی وقت تگو تخو سر کنسانتره که من هزا خود اثر اوجی یک جوا کاری که نهاد دست منه یعنی اف هر دو کاری دی طبیعه نه کاری بچوکترن ورگرن آن تشتری نه لی اف هر دو کارا من گرینگی دایه پی یعنی چند سال از سر خبرتم یکم امجی جبو بشتر بنا و امجورا گلک سپاس کن راستی ام گلک تشتا نوج و فیر بون سپاس یابد و ام هیوت کنگو دی او نبخ باوریا کرداج دی هم بهن بشکی و بسایوا برهم وجی انسان مروه ما دی بخوره ان شاء الله گلک سپاس از بني جارك ديجي مقالك سباسكن سپاسیوات کم تماشا بني هجا وكوديت ما بكك لازقيني تشالي
لسر بهاتیا جاناوی و سر خباتنی براسی گله خباتنی هنا وقت ما قلت يعني او بجيشكا لبيد عيني وقت دجي نفيسكاركي قالك شالاكا وهيجي خباتني بردوامن ما خباتني بلكي نا حما نبرسينما يعني سر واجبي ما هم تشت ما برسين ورا ما برا بار فكرن حفتي وري ميوانكي نورا ديسامي لفيشبري وبن حتى وشاخي بلا هر تشت بدلي وبي خاطري وا پاشی ویده برکت هیا کی را به پاشی و خدا رحمه لیدکه همه کو بقرتک آف بجی دوی مروف پاشی و بخواه برکتا پاشی و دمه رمضانی ده